We don't allow politics in our church. Etikia adini ya Gĩithĩramu kaunti-inĩ ya Kericho ni morĩtie atongoria ateti kunĩra tũnua ithĩgĩ na gwĩthema irumi nĩ amucia ya kũgayania mũingĩ. Makĩria hĩndĩ ya gũkũngũĩra thigũkũ ya Eid marĩ mũthigiti-inĩ wa Saada, atongoria maugĩte nĩ harĩ bata atongoria gũtĩana nĩguo kũiga thayũ, makiuga ũteti wa ngayũkano no ũthogothe thayũ wa bũrũri. Ihinda-inĩ o rĩu atongoria aya nĩ morĩtie atongoria a mwena wa mũng'ethanĩro gũtĩa kĩrauni gĩa president na mamũreke arute wĩra wake nginyagia arĩkie itĩna yake. Kwamba cheche za maneno na matusi zinazoendelea pia tungeomba kabisa zirudi chini, kwa sababu ni vitu ambazo zinaweza kuleta utatanishi katika nchi, na tungeomba viongozi wetu watuoneshe mfano njema ambayo inastahili uongozi ambaye wanaye. Tukiendelea na siasa za aina hizo inaweza ikachafua nchi. Kericho County tuko pamoja, tunasherehekea pamoja na tunaomba haswa our opposition leaders, tafadhali tumheshimu rais wetu kidogo. Sisi kama Wakenya tulimchagua, tukamweka hapo, tumempatia hiyo jukumu. Si tumuache tu kwanza, wacha akamalize. Vile tulipatia hiyo jukumu marais wengine, yeye pia apatiwe na heshima zake. Tumheshimu kidogo, ni kiongozi wetu, ni baba wetu. Mwandiki munene wa kiama kia Jubilee Muitalela